to lei vai mo aso wo mo tendo mo le tu ya mo le tu le ai final ase tato sa le ma tu tu ya anga le mai la mo fio ma tu te jono lo fa o mo le lo upu le tai au na pa ia o la ma tu so so le ma tu staro ia fa mo le so so mai la fio a matai o fa o se fa mai ina lo lo vi ono o Yesu Kristo. Amen, amen. Ro tato ye pea se vai tau o ele o fa pea no to fi marie, o to fi le mo me uma. Pea lai fa no mai. Ia lo tau fai la mai ne fai o fa lo terina tato ma vela po tato e kanisia e ngata ko ile. O ila to uma no fai o na ma mo mai ne nei ai tu lau e po le foi fa sa lau mai pe tu wat fi ate o le ne va he gas. O se mea o iei lo roto le nei tei. Ina ima whai lava o na whalo te leina i tātou. Pea le whalo o iai, i le ngata o tutongu si a tātou tunu nei o New Zealand. Ia le ngata ko i leo a tunu e mamama. Ua matua whapea lava o na iai a tūlanga. Ua matua e ave ili whamua mua maro. Ina iai lava se fufuanga po se tali foi. Le whamai o COVID-19 e pea o na whapea o na whaina i le laulangi a tau. Yo le ia o mai fai na fa pole na i tātou. Mantua o le aga ele ne tu aso po ne foi pai no laso. Nei fa te leina i tātou. E tātou nofo ma le loto fi mari ma le file mo o lo so i fuori tātou o tua. E fa utala ina ne avea i fa pene i le nei mai taimi o whememe ai le tau fuafua. O wane ngaro o lo tai pea no tātou o tua. Ili nei mai taimi o le whememe ai ma le tau fofua. A wani ngaro, lo tau tai pera lo tātou otu. Le tusi mua petero lo tau pe lima, al whai poiono, ma fitu e whaitawina e whapea. O le mele ia whamau lalo ai, o tau lalo le au maa losi o le atua. Na ia whapea le whamau o luina o tau eia, i ona po e tatau ai. E tu inatu ia te ia me umato te folea. A walo ma natu mai o ia ia te o to. Mana i foi la upua a polo de kanisi Filipi mta pe farfe po ono. A wani pole o to se metasi. A ia fa ilo atu o to mnao i meo malapa i le atua. I le tataro, ma le fatonga, ma le fafitai. O iu filmol ma wa i le fionga le atua. I tu waso fa pene po vai tau nei. Ina wale mwhai o na iei se tali o mea. Wala ngona fo i wha poleina. Wale fo se mautonu. Wale o mautu fo i la so taiao ma fufua ngala wha peo na la ia tu iai. E whai mo fia la o na wha poleina ma whememea i tato. Ono le la lulangi e peo na iei nei ia tu langa e peo na iai. E le ngate lea. Wale si o manga lo sui o mia i tato. Wa tātou whiwhewhe i te leo mea. Wale mawhai ai o na tātou mo se file mo. A wawhai la, o mori mawai tala ave mai whafo. E le ngā te leo loto i whale i tutonu si o tātou tunu nei o New Zealand. O matua le mautongu le te leo mea. I le tātou wawai atu iai. I le te leo tau aro iai nei. O whewai vai a inga. O sa wanga. O tangata o fasi o tangata to soli tu la fondo. O mala whale natura. E le ngata i lea, o lau whatuku whala vilave. O le mautuli te mau ainga o le laurani wa i nei. O le aini ngā luenga. O vahea tangata. O tā pumpuni nei whale whai ngā luenga. Ma o le lopo o whera a ngā iai. O tele na whemesai. E le ngata o ainga. Ai whapea o malo. O si tau wale si malo, e o mai an taimine, lo iei lava whewai vai inga. O mai mawhama, o matua le mautonu le tele. Le whapeo le fo iei leisi, whamai o loa ngai mai tōru COVID-19. E tato te le loa. Au le tau su atu se fo po se mai na au. Ina e fo ia, ia le li whamai o loa whapeo na a fia ele lo langi. Palona tamau ai. O le oto iei se saunga le muoro iei taimine le rai. O le lava e whapene lava mano te tele.
Whamele si malo, si lea tulu lato malo si wha lea tau wa fuila ia lo ia ile lato malo si angai. E whapea na wha lea ngā isi malo po nisi o malo. O lo whapena au na tutuna. Le ngata fuilea. O le luma na ia tai au. O tātou te le loa po le ana mea atula ngai. O le lisi, e whaabo pēa, alua pēa rafa. Ai tātou wawa ai. O le alaka se upo le tua e ama na whionga. Ina e mawhaiona tātou fifi lemu. Au tātou i teni vesi whapene. O le ase upo le tua, e whakitau, i le whimeme ai, ma le tau fuafua lo i ne. O le telo ni mea, e tula e mei eni fisili, e le mawhaiona tātou whai e se tātou. Ai meisa fisili lea e whapea, mata a whai. Le ngate nā, ai whaape whea la, le ngate lea, a o le ala. O fisili ne, e whaina tātele no whai se fofua. Wai mwhaina whaapea, mata a whai o mai whaamai lea, ma a whia ilo tangata. A whia o ngā ruenga, a whia ilo tau whana lo a inga. A whaape whea la o ngā anga i runga la whana. O se la a tausia i la tō. A whaape whea se ki tō nia le whana. A o se whenga ruenga e mai se mea ai, a wale a inga. A le ala me la tula i mai li lumanai, o whanau mai. O fisili me, e whaini tātele o na whai iai, i se tari, pe whai iai se fō, ina ia whai ai, o na o le loto tangata o whaavisiina mo o le motongo, i se file mu e te tau o na iai. A o ne whawhisili, o mo whai o na tautau meila ngona le lei, o longa mai e le tua iai tātou, ina ia whai o na whai e tātou whaaku matono, o lo whapena whina ngalo e tātou matua, tātou te orai i le nei vai tau. O nisi leo mea lo whapena na whapore nei tātou, wheme mea, o na ua ngalo he tātou le atua, na ia fola ia tātou, o ia lava o le atua, e anga le lei, o ia na te manatu mai ia tātou. Whanau fo i tusia pēteu, whamai a tala a tusia pēteu, whamai, ia tui nātu ia te ia mea tō te popole ai. Awaro manatu mai o ia ia te oto. E se mane se mea te ilola i tātou le manatu a pia te. Po le hale te lo whawhita, o le la whala mila me whai. Nā ro wala awa tua e tali mai lava i a te. E whapenala ngone o le tua tini whapene. O le whailo tātou loa, whai tātou malosi. Le ta mai man potoa o ina. Awa ngalo ia tātou. O lo ia i le tua me whai o le tali mai. I tani mai tuwaso whapene. O le tau whasoasoa ma le tau fufu. Awa o ia iana mea uma e pule mea uma. O ia na whai o mea uma. Na ia whai alu tangata, na ia whai e tātou te tōtasi. Ina ia fōringa ia te ia. O mele wha mea i. Tuku mai e te mea uma tō te popole ai. O waolo manatu atu ia te. Ai whamea li tāna a polo le kare se Filipi. Whamea aua. Awane o tō popole se mea tasi. Ai e whairo atu. Mea uma lama ia te ia. Whairo i le atua. E ala lea. I lau te talo. Whakatonga ma lau whawhita. O te mi whapene. Se whaitani whawhita i ale se mea. A te mi te le mea. Ai. Se o lano lau vila tau te pe. Wau ia ila wa hiru whatasi mo te mi tivi. Ai se o te le mea. Ai a fia lo sui fuama me lora lo tatu ia. O whaina tāna e whawhita. E te le whawhita ila whapeo ni mea wo o atu ia te wa fia i oi. Po se mana. O ting haina. Po tau le ai se tupe. Po le lawhana marosi. Le ai. E te whawhitai ona o lo iai le tua. O lo iai ana whawhorana. O lo soi fua ia. O ia tari atu ia te ai. Whanau whaia le opo le rio isu ke riso. I le mea le o popole. Ioi. Ua le tātou whapea. O le ala wala mea la whaia. Ina o whapea na iei le temi le oso whaia. E le ngata o te mau ainga. O le soi fua manoloina. O le rumana ia tai ao. Whanau le tāna o taua. E le ngata i mai ma wha mai. O te lea ni mea. E ma whaia na whaapole na ile loto o tangata. Au tangata wana i loa le atu. Se o tangata le ma whaia ona to whimalia no loto. I tini whapene au ve vesi le lorona. Whamaila upole le iso ke riso mta o ono tusia mateo. Lusu ma lima ma lusu mo le ono whapea. Mai, o le mea leo te whaia tua ia te oto. Awane o tō popole o tō wona. Whamai, au whaia o tō popole i se mese tasi.
se mea tau te ai, ma se mea tau te inu ai, po o tau tino I mea tau te ofu ai. E hei siri e le ola I le mea ai, ma le tino le ofu. A whai upo lusu mo le ono e whapea. Wha mai I o tau wawa ai manu whilelei. A tau te le lulu, pe sele sele. Pe whaputu I whanseto. Wha mai e whangaina I la tau e lo o tau tamaa wila. E le siri e a lo o tau le leia I la tau. Opu ia upo le lio Yesu Kirisi. Whai upo le lusu mo le fitu whapea mai le lio Yesu. Wai eso o tōna te mwhaia. I lona popole, ona whasiliina o na umi I se anga se tasi. O le ano popole, e le suia I ase mea. O le ano tene o lo popole, e le vea nama se mea e tula mai e se tali le lei mo oe. Le ala wha mea Yesu, tu ina atu I ate ia. Wha mai kawai fuera I manu while. Le ia se manu while Yesu stai au whinga rua, ma whakari san pas, dea. E le mai a pesa mai a sa wa ai mewa. O umana tāpina ina e le atua mea mo I lato. Whamena tala Yesu. E le siri alo o tau le leia I lato. Me lato te le lulu, lato te le sesele, lato te le whaputu. Ai whamei e whamaina lapa I lato. E lo o tu tamao I la. Lo tātou o tua o tātou tamao. O le winga o le upo tamao o le la te aumaya, the provider. O mea uma le leia fefe mai e o tātou sui fuma leo. Se ro o yele tātou tamao le langi le tangi o mea uma. Ai whamei le whai upu nā e pi e a vea ma whai upu e pi e taura I ai I ala mona o te mine e whapea. E le whai kua tōsu mato. Ai o tō mwai sa ili lona mā lo malanane o tō. O na whao pōpo nātu lea o ia mea umba I ate o tō. O mei e tātou te pole ai se o lo iai le mā lo tātou o tō. O ia na te whasausoa mei ai tātou. Po nana mo mea olo e popole, o te whapea atu ia te oi. Se o nai le tua le tani. Pawale ne, whae lo mea o mea, e ala le o te taro, whaetonga ma le whawhitai. Whawhitai le tua le mea nau e uia, e sea, o lo iei ma le tani e le tua. A whapea o se mea o te whaso, o lo iei te mao haingo le tua, e ma whaina ia wha lavatu ia te oi, e ala le o te tonga no whatu tua le mea, whio tātori o Yesu Kiriso. Al whai upu e tosu ma wham ta apuare, whamai o lelei, a wato te popole le aso a tai au. A wai popole le aso a tai au, I iana lava mea, e te tau le aso, lo na lava le ana. So mea le a tātou, e o tele na popole vala. O popole pole ale mea la ai tai au. O popole pole ale tupe la whaine mele, whamai, e le ma whai le tātou popole le, o na wha umi lo soifua, sisi aso. Na o le atua, na te avatu ia te oile me lele. Ia I lola, a wane ngaru ia te oi. O mea tātou te mo o mire te mine, se leo tu la fo ina tātou le atua. Mea lona lua, e moni alo soifua le atua. E le tu la fo ina oe mau I tu aso whapene. O le moni maua Isaia la tau ta koe whasu ma tase e whai was furu mai. Mai awe te fefe. A wa o te ia te oi. A wala whitepa te pā. A wa o lo o tua. Whamai o te wha lo sia oe, o te whesosoani a te oe, mai e moni, o te tau fia oe lo 5 tau matau, e iai lea mea tonu. Oe whai mea whai e lea tua. Whamai tāna lea tua. Mai vai oe. A o te fefe. A o te popole. A o te mama I solo po fesa oe lo sosoani. Se o lo soifua o tua. O ia tali atu ia te oe. Po le alwhina tāna. E tali ano o tua ia te mai. Awa, e leo tu la fo ina oi, ma I tu waso whapene. Whamena ia, awa o wolo o tua. E hei seisi a tua, wana o ia tātou o tua. O ia tātou te wala au iai, o ia tātou te whamoi moi iai. O ia tātou te whapea, o na tātou tuina tuai pe o opo, o le tuse pe teru tuina atu ia te ia o mea umatou te popole ai. Awa lo manatu mai o ia ia te tātou. E se le mana I o mea lea tua. Fa me ai popole se mea. A o te nofno foi mai popole e mai mai. Le ai. A wa te popole e mai. A o lo popole le fa mai lo lea tua. Tu mai a te o te popole le bele la. A wa ai popole e a faina e lo sui fu. E le isa manolo. E le isa moi. Ai tu atu lea tua. Fa mai ai ia. Fa I lo mai mea na. Ai popole se mea. Fai lo le tataro. Ala le popole, se o lo le tataro. Ala fa nga vesi lo mafafo.
O lo le talo mai fa toma mai bana au le tua, mai fa fitai le tua, o le ai sa mia le tai. O le meo lo tu lai mai, o le meo tau fa fefe mai a te oi. Ia I loa, le ngata, e fa marosi, au ia te oi. Ai fa mai foi, o te fiso soani a te oi. Mai e fa marosi a te oi te mi fa pene. O lo nonga po lana vai, o lo watele le me wano ilo mafo fa. Fa mai tala le tua, o te pole o te fefe. O te papa I solo po fesa welta. Se tu mai ta mena. Tu mai ta. Se yo fa man wi ha tu ya ta. La ngai ngata na te fa manu si lo lo te mine. Ai fe so so ani ya ta. Wala la pa no lo mia. E fe so so ani ya tu ya ta. Wala fo le tani lo mo mai lo fa fi ta lo ya. E fe so so ani ya tu ya ta. Be fa pete tu na tu ya te ya. Be lo fa pe ona po le ma tu na lo ai lo fi ngalo. Awaro so I fu le tu. O lo fa pena fa fo mai na stano na wa awatu ya ti yo tolu e a mai le tu le malusi I lo tata o le tu ai na te o tu le malusi ya tata a wa fa mo lo malusi ele ma fa no o tu ta tu malusi ya taya a o le tu na te fa na ma tu le malusi le ya tata ina e ma fa ya ona e fa fe ngai pe ma fa ona e tu la ma e tu watu I ma he no o so fa o lo ta tu ye ne Para fora tu sia Paulo tu sia a Efeso I ono non fai fu fa mai. O le toi opure nei. Io o tu lo tu tele leli. Ma le mano si o non ma. E lo ia se mana lo ia tato o le mano si o le tua. E a mai tato ia la ia che riso Gesù. Se ma fai o le tato tu la I teni fa bene. A waia. E a mai le tua le mano si mo tato. O na o le tua teni fa bene. O te whaftai ko ile tu te mi fa pene o mwhai o na tatou wona se mai tau. Ele I ona mo mai o tatou tua. Le o tatou wawai ne. Whawhitai le tua, le wamata ne. O na fuafua le tua, wha uma me uma e peo na ele ka nena le tua. Ale o tatou ye tono I le. O iwe la tatou wawai e. Ile whai wawena le tua. E ilo to tinonga le te whapea tu ye te ai. Ai le whaia le mele o tapumpuni le te le o nganuenga. Ma o tawhio fise o atu le o fore o tai e se tatua tunune. Se o matua I tatala e le tua ia wawena. Tatala e le tua whaito. O nisi o ainga. Se le whaitoa la toa wa ile manuia le na mi tatou la uma mi tatou whaano tutele ma tatou apopo iai. Ale o tatala e le tua. E lockdown e lau lani ma me roi e breakthrough le aingo le tua I manuia o le tua. Aisa, e whaina ngā fo mai o te le tu la fo ia la oi. O te le tuku wala oi. O te iate o tau. Ai o te abatu le mahalosi ate oi. Upu le poto so mona mta o sumalvalo tusi e fata oto. O le swafa I ova o le olo mahalosi lea. E sola atu iai le ami o tau. O na sawa I oi. O I tatou te o I te whapene. Se na o le tua. Na o Yehova halu tatou o tua soifu. Tatou te ola ai I te mi whapene. Ma la fua e ai o tatou mafitianga e peo na iei nei. A whai te momia le marosi, o le atua na te fua I a te oi le marosi. A wa le marosi le avatu le atua I a te oi, e ma whai o na leo wina ai wa pui ai wai. A wa whana le wai marosi, o e lau tutele. O wa ui e wha marosi I a te oi, o I e fisosoani I a te oi, ma I e tau fia oi. O mea I e whai e le atua. A nga I mele fili I a te oi, o so whai mai la ngona mafo fau tangata. Ai wha mai, o te fisosoani I a te oi. E le ngata o te fisosoani ate oi. Au te whamarosi ate oi. Whanau te tele ate oi. Ma o toi tawhia oi. Aisia, nei te ua whawai lo loto. Ma le ma whai aina e whamoimoi ate ia. I le manuia o whapena whatani mai mo I tātou. Awa le ngalo I ate oi. I aso ma teni whapene e tātou loa. Na o le malosi au le toi ma whai aina o tātou mo mai ala le tatalo. O lau vi inga malau tapo inga ia te ia. E te fiso tai atua I. E le si o manga o le atua lo ia. Mana matau ti o le atua. Se e whapeo na whasoa mai mai a mai o mele. Mo lo tangata mo tātou tangata. Se o tātou loto. Tele e ma whamarosi taimi whapene. A tātou iai I taimi whaingatā. Mani tau fufua, mani tau whasoa. Ni ngano ia te oile upua. Alfai salamo lima suma, lima whaipo lusuma, lua mai. I etu inatu ia Iova o me te pole vale ai. O ia lava na te tausia oi, na te le tu uina e whaavavau lea me o tono, e na ia whaanga I ti. Whamai, e le ma whai a, o na tu ua oi le tua. O Iova,
o ia lava o tātou tu ina toi mea tātou ke popole ai. Ai whamai wha Samoa ina rau pule a popole mali. O lana winga e popole, a popole mali. O lana winga e whapalevale me le popole ai. A wafalenga leo fika o mea no mafofa. A wele iloa, o le mea o lo ele file mua. Al mea whamai le tu ina mai e te mea te popole ai. Esa, ngana tuna natu e te, ele fina ngano le tu ele e whapele e pupo ngā, mai ti ngā hina e mea leo langa le nei e le tu mau. E fina ngano le tua, ina e ora se ta se o langa, toa whima li, o lo i le file mu, o lo i le lau whonga fia. E vai a i nuku ma fio anga, a o file mu le tu lo i a te rai, aisia, whamai tana i sai e whats fulu whai polusu mo le iwa, mai, na te watua le marosi e u vai, Aoi o le aise malosi, na te whatu putele i aile malosi, wai ese le maa leo mea letu. E te tui nā tu lava pe le tua, se o te le vai le ni ma. Wale se o te malosi, whape me le tua i ate rai. A te li, tu mai ate. Aisa, se lo te manatu a ti ate rai. O inai a wana mai elo na awha malolo i ate rai. Awa o ia, o lo o langona, o mawhitianga i maha mga mai o tātou o tua. O ia pa yatu i taimi o mawhitianga. E ti oa lava, tusia paulo nana e kālesia polo nā tali i whareanganga. O Timoteo tusia e lua, anu tāpu e lua whai pumo moe whapena nei, o elo ua tali. Ia whamarosia o i le lofa tu noa tātou ri o ke Kristo Iesu. A whamarosia lo o na le lofa leo lele, te whape atu i atu e le ia se mea e te toi pole a ua o le atua e tali atu o ia i ate ai. O le vaenga wha, o le marosi, ma le file mu, o loo ia Iesu ke Kristo lea. Le ala whamaile pole li o Iesu ke Kristo, i le mta upu lea e suma le whātu se iane wha ua lusu ma le fitu. Whamai, o te tumina atu i ate o tau le file mu, o lo file mu te avatu i ate o tau, o te le avatu i ate o wha peo na avatu le rana. Mai awane atu tu wale o tau lotu, au foine o tau matata. Whamai, awa te whaatanga ina i e mea, e whapeo na whaapolina inu tangata. Se tu wawa noa i le tau se nganwe atu i ate wai. O mea lea o le fefe, ma mea tau whaamatau mai, e mawhaio na whaina i oe, pe a whapea, e le tu atu lo loto i le atu. Whamai atarani, o te lea batu i ate o whapeo na batu la rang, o mea batu i la rangi ate oe, e le tu ma. Na sita mai taimi a pe whawhile mu mai. A mawai nei le uwhai tau piliona, la whai ngor sosoani ale mano. Na sita mai taimi a na mai e, ale fo o te le na vevesi o mea, wale lava, e le mawhai ele no rangi o whamani e ina le loto o tangata. Au te whape atu i ate oe, e mawhai ele tua na watu le file mu le loto. Aisa, whamai, o le file mu te watu i ate to, e le whapeo na folafola ina na launa. A wa file mu le te watu i ate oto, e le ngata file mu anu tangata. Ai te inoa ele li o file mu o Iesu ke Kristo lava lea. Le ngata lea lo whape mai, ta mo suma leo no tusi lava ione, a le whai po tau suma tau, mai mo whai atu nei mei ate oto, na i oto mau le file mu ma le loto tele i ate. E mau o tau popo ngā tu whatafonga, mawhitianga ma mea tau tu wale i le lorani, a ia oli a o tau. Loto tele whamanosi e loto mau ma le loto toa, o wa o manu ma lori lorani. O ave sera na marosi, o le mawhai ona iei, ia le whaleanga mai i ate oe, ma o manu ma loina, ia mea mo oe. O mea i o wholwhora o le li o Iesu ke Kristo. Tato te hui popo ngā, tato te le sosola i sea, tato te hui ai te mine. Ele whape a tato o swhai tato ni mai whama, o na le na mona ilo le tinga, tato te hui ai, a lo i ele sosoani e le li. Na te whaaloto tele i ate oe, na te tahofi po i ate oe, a waia, o lo manatu mai o ia i ate oe. Tusi tala, e pronta o suma tolu whai po lima, wa o whetalai mai o ia, o te le tu ualawa oe, o te le la whai oe au noa mana sosoani, o te le whaia lea, o te le whaia lava, o te le tu ua oe i se taimi e tasi au noa ma se sosoani, pe a no fia i a longa ngata i whawhitauri, whamai o te iate oe lava. E se whamau mo letu. Whamai na te letu ua lava ai. O a waenga po ane teimo loa tatu iai. I letu ua lava i tātou o le tātou o tua. Waenga lima, i tātou ora le while mua le li. Ina o tātou maua le manosi ma le lotu tele.
ona o mea o tātou wa aia ma mea o tātou loina i le nei mai tau o soifuanga le tu mau o lo tātou wola ma tātou nofo ai le nei lau langu mai o to wola le file mo mai le li o tau o tātou tua i nau i ola le file mo o tātou li o ke riso o le sini le aona tau sini o iai le tangata ua whaoleina a tātou baba i atu nisi o uso tu whawhine o lo whapea o nola e leo langa o maaseinga o le misa whewaba inga e hao tātou tau mawhai e toi whaafoi le file mui o tātou loto ma le vana no fwai na ia manuia aisea o tātou o mori maule la rolangi o suiwa aia tātou o leli au nisi au tātou se solo mua ia tātou le whaavesi o mea a tātou te lea mea le file mu o tala moni leo te whapea tu ia toi ina ua maliu se tasi fo i o tina matua sa whapera na iei ngā ruenga o umia na iei ngā ruenga whawhiwhia. O le mawhaina e le tamatene o na tau fiofi i o na langona ma mawhitia ngai le aso. O whapera whatete o, a rela whaia le sami mumuli ave i te ule tina. E logo la talata lima, se futa o sa tinale. O lilo le tamaa po le ase mea awha. A wana o tutu o tangata mautilot. A o tua whate te yo, o le mawhai o na whaia se mea, o le la ngona whai upu. O le saunina, o le leo o le nete maita. Na tango lea o le tamaa matua lea. Si o na fine ma uno na lima, ma whapera tala. Iesu, lo file mu. Yesu lo file mu. Yesu e lo file mu. Yesu lo file mu. Aisea, o nao Yesu ai file mu ai le loto i mawhitia. Ma la mona le mautono i taimi o so whaia i tātou i mea ti ngā maonga le sui fuama me lola ne. Pa pe atu i ate oe. A whaia upo nei ta mama tua, wana i loa le tua, sa whapea na ona mga lua e le tele o tau sanga. Na o mai le file mu le aso. Ma whaanofa file mu ai le sauninga se o le whamaena. Ina wa iai le le o file mu. Whapea fo lo wa inga leo lo vesia, te whapea atua i ate oi. E le vesia, e sao atama te o manatu. Se banga nā le li o Yesu Kiriso. E maua i file mu i o tātou o langa mo tātou ai, na i tātou loai o i lava o le atua, na te manatu mai i tātou i taimi i whapea. E ngā lua le atua si o manga o file mu, a wa o i o le li o file mu, o le malo le atua, o le ami o tonu, file mu, ma le oli le nganga paia. O le malo le o le atua. Tātou te lor me iei le atua, ina wa iei i le file mu o le atua. O le toi whaavesina i tātou, a o tō whimaria me unga, a tātou la mona ina le si whongare e musu mai o tātou tangata. Le tio a opo whata o toi whai po lusu mato. E siri ana leo leo ina o tātou loto. Le leo ina o mea uma, o wa tupu mai aina mea. A o le eso file mo leo loto. E le mai le atua le file mo. O le atua, te mai le file mo, i te mi whapene. O le ngalo ia i tātou, o lo iei le atua i mea uma. O lo iei le wala au i lo tangata ma lo walanga. O e se tasi e tāu i te tono le tino o Kiriso. Fufuina le atua, ia vero o langa ma seola e mawhai o na fua tele mai ina ia tangi aina tātori. Ina e mawhai o na e fua tele mai mai e savali si o manga o iei no mana. O wau o mai an tungina o tātori o su Kiriso. O lana fufuanga le nā moe. Se vangana, o e whataraina, i le whiri nei o whapea, o na o atu mo whalea o ngaina lo soi fua o na i ate, o na le mawhai leo na o atu le ao le atua, e tari atu i ate ai. E tio awha mai au po Peteu, i atu ina atu i ate ia, mea o mai popole ai, o walo manatu mai o ia e ate o ta. E o mone ngaro whai pungai o ngatu, o whai poiono, o mai a le tala Peteu, o mai o melea, e tō whakmamalano i lano rea a mahalosi e leto. E ārama le se whiru, e le iese lotu mamalano i o tātou lotu. Tātou te loai, e monia ma whakmao, o lo so i fua le atua loa. Mana ia so tātou leo, ma so tātou wa awatu i atia. I e lotu tele,
mai e tātou tau le lei o le whātūtua. Wai whaamaoni le o folo mai. E tātou whanolongo i le ngana pa i o tātou tua, lo tātou soswani siri. Na te tai e tātou le manu malo, wa o tātou manu maloa iai, ia ke riso Jesu lo tātou wali i whao. A wale ngalo ia te oe, e le lei ale tua. E le lei ale tua. O ale le folinga mai o mea, o te whapeatu ia te oe, e le lei ale tua. A o mai mea i o tātou o tafa, ma tātou si o manga, o lo tātou wola i nei, o le fitau i lau ai, o le tutusa i lau whaasoa. O te whapeatu ia te oe, ia e mana tua lo so i fua no tātou a tua. A wale ngalo ia te oe, le fo ina mai e tātou le nganga i te whiwhia. A le nganga e wha malosi ai, a lofai, ma mawhau tonu ai. O lo whapea, o na pūlea, ma taita ia i tātou e le tua. A wale ngalo ia te oe, o ia lawa le tua le le. O ia lo whapea, o na umia tātou so i fua mo le tātou wola. A wā o a tai au, o wete pole ai. A wai pole le aso a tai au, i lona lava aso a lona lava lea. Ia i loa, le lewa i tau, ma le lewa i taini, o le whememe ai ma le tau fuafua. O wane ngaru, o lo tai pea lo tātou tua. I lo wola, i lo soifua, mo le tātou tangata atoa, o i lalo na awalofa, o wa o ia, o lo manatu mai a te tātou. Fa mai atu ina atu, ia uma ia te ia walo manatu mai o ia ia te tau, au whaile o tō popole se metasi. A ia whailo atu, manao o lo loto o maungalapa i le atu o te talo, e whatonga, le ngata i lea o lau whawhatai. A whaipe o ia ni whawhitau ni le o ia te mine, o e le lopo o whea a e te paia. Fa mai atu se isa, a o te whiwhi, a o te whitepa te pā. O hau lafa o lau atu. Fa me o te ia te oe. Fa me o te whisoso wani ia te oe, o te whaaluto tele ia te oe, o te tawhia foi oe. Tawhia oe la, tawhia mai oe le mele sao ma le mele tonu o whapeo na teo lo roto. Whapeo foi ese tonu masui o lo roto lo tamu whai whao se le anga po se tūlanga le se tangata. O te whapeo atu ia te oe, e leo le tani lena. O le tani, o lo iai le i o Jesu Christ. O ele tama matini talamo, pa peni me ongonga lo fapeona e ui ai. O le mamalama lo tama, o le mamalama lo tina, te fapeatu ia te o te fefe. Tu watu le atua meia, o ia tali mai a te ai. O lo ia whawhitauli, o lo ia no langi e te me, o whawhitauli ma puponga, ai anu i manpule leo. O te fapeatu ia te, a walama te mafofo iai. O la ngona ma manatu ia ma leo ia, ele mai le atua e whapupoleina oe. O le li o Jesu Kiriso, na te abatu le file e mui lo loto, e te mafofo tonu ai ma e rofai, ma e lo ai, o lo so i fua la palo motu. Whapete le lole li o Jesu Kiriso. I le steni te tau e ana nei, tātou te baba i atua i le ao le atua. I te mi whainga tāma te mi le mo tonu o tātou i nei, a lo so i fua tātou atua. A wa o ia lava, lo whapeona tau tai o tātou saa, i tainga matangia ai le tātou wholanga. O le whamai mai mo so whai e nei le raurangi. A tangata i le atua, o ia le na te ilore a au malosi o le atua, na te le fefe, i le popole, a wā o whapeo na ofu i nātu, ma tu nātu le umai pole, i le atua sa i fōmu le atua le le. A whapea, e te le whaisa whiwhilinga mo le li Jesu Kiriso. E leo se ama no le le ia nei, a whapea fwoi o le mo tonu, tangata o isi whiwhilinga le tonu o i tamu whai, e whaao se mea le e a fia ino tangata ai maise o matua matua aina te whapeatu ia te o na o Jesu alitai. A o Jesu, i le mamau mako, o lo whapeona na tanata atu ia te i le taimea nei mwhaina i whapeatu, le li ia le atu, wa o tangata asa. A o lolo o lofa Jesu ia te, whamon mo le whamangano, a wa o lava rototo, na malingi moa, te mangano ai, ma o mau ai le filia. Whaftai Jesu na whaata. O te tali eina oe, ma le whaatutua mai loto ato. O na o Jesu. Amen e mane. Awhi wa e whaia le te tala. Wa ia se maftanga po se kāresia na tu te loa. O le whawhainele no mola. Ina e mwhau le tupu mai e loa ai.
le tō matau tia ma le tō le na te le tua oe, na te whamalosi a te oe, fisosoani a te oe, na te tau fia fo ero no lima tau iei na mi tau, ina e mawhai ona e ola fia na leila ro lana, ono tātou o o mai, ama sua whai Yesu Keriso, ona mia le tō ia te oto,